Ya Makhandlela bofu and uzakhala ehawini uzakhanya imikofihlo nonyoko wemama ungicatshwa ngihlokoloza mangilayisha ikhandlela kanje libofu angikhulumi ngothanda ngikhuluma ngomjolo la ngisuke ngizolwa kakhulukazi umuntu one stress nje othi ngizobabala lebutho indlela usebenza ngayo lingozi kakhulu ngizokubalela kodwa izinto ezintathu mawunesithombe uzongizwa namhlanje mawunesithombe liyasebenza umuntu wakuhlukumeza ngilalela mawunesithombe liyasebenza umuntu wakuhlukumeza kodwa kufunakala iniphe ebhodle lelikhanyayo usifaka phansi isithombe ufaka lebutho uzwini phinde futhi kube ukuthi umuntu ongamazi wenza into mhlawumbe endlini yakhe awumazi liyasebenza futhi uma uthatha izibi uyishisa kuphinde kube ukuthi uyamazi ke wamboleka imali ngoba imali iyaxabanisa akasayibuyisa uma shonisa wena kusabesa ngokuthi uzokubulala yena ngoba uyinkinga wena kuwena kulungileke awumiyeke ozala uzokwenza nje la wenze nje uyozwa kodwa umitimela kuduma amabhanoyi kuyena abone ukuthi kubhubha umhlaba manje hey nina mangabe kunenkinga enjalo kuphinde futhi ngithe ngizozibala zibe ntathu lezinto ngithe umuntu onesithombe sakhe wakuhlukumeza wabaleka waya kude ufuna ukusebenzisa isithombe sakhe uyasebenzisa lebutho lenza lento ozoyikhuluma wena kodwa impi hayi umbuyisa ngikhuluma ngomuntu mina okuhlukumezile ofuna ukumenza into embi omjezisa yona uyakwazi ukufaka enephini leyo niphi leyo kwendlela esifaka ngayo izinto ezithize masuyimbela phansi lo nipho masuyimbelile lapho uthatha itshe elikhulu libeke uhlupheka zanye kuzoba umuntu ongamazi ongenile endlini othatha something yakho awumazi wena ushalela izibi futhi uma ushalela izibi ngibe sengikuyalela uthatha inkukhu emnyama uyifake uyilengisa apha ehlahleni sethuna ezinamathuna phinde futhi kuzoba ke manje umuntu oboleka imali yakho uyamazi uyakusabisa ufuna nizwe kahle lento lingakhomenti lingayazi uyakunika futhi lebutho usisebenzise kulo muntu uyayibuyisa nje futhi imali yakho futhi mayiqhubeka nokusongela kugcini yena ugcine ephendukela abantu bamshaya bambulala naleke lebutho leli ispecial engizomnika ngaso lingele kahle ispecial madoda ningangihluphi